Na promociji moderatori jeden zo sobešednikov bul dr. Boris Varga, ktorý predstavil cali projekt. Potim već se o samih receptoh i pisanju bešedovala redaktorka toho vidanja Blaženka Homa-Cvetković. Tiž tak na promociji bešedovala Ljubica Njaradi, ktorá šitski jedla zo tej kuharki pririhtala doma, že bi recepti mohli provadziti i ilustraciji. Fotografiji napravila Ivana Medješi, ktorá svoje iskustvo podeljela z oznaštiviteljami. Zadovoljna sam i думam, že to tak... Vidim, že i ženi zadovoljni, drugi ozda budu, nazdam se, že budu hasnovac. Ja ju verovatno menje budem hasnovac, zato že ja iskusna gazdinja uži, mnje ona nije potrebna jak taka. Ja juljem sem mac, zato že še mi pači i sem da mojim unukom daco ostanje. Na koncu promociji bula otvorena diskusija, poneže še tot projekt jak hvarenenje zastanovi na tim. Planuje še išće 2 vidanja na serbskim i anglijskim jaziku.